Ramadan, 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 Ramadan. Hama igice cya kabiri cy'ibintu byonona amafungo y'umuntu. Ikigira gatatu al-aklu aw shurb mutaammidan, nukurya cyangwa kunwa n'ibigirankana. Igihe cyose uriye cyangwa ukanwa n'ibigirankana amafungo yawe aba yononekaye. Ko Allah avuga ati wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Allah aratubwira yuko tujye twongere tunwe mwijoro tuba twiriwe twifunze gushikaho tubona mu mugozi wera uje uva mu mugozi wirabura, yani umwera w'igitondo cyangwa se umutwenzi uje uva mu mwijima w'ijoro. Allah cyatubwira ati thumma atimmu siyama ila layl, ati rero kumutaga mu gihe uwo mutwenzi wamaze guseruka thumma atimmu siyama ila layl, ati muze mubandanye mwifunze gushika kandi muri nijoro. Aho rero Allah yatweretse yuko kumutaga w'ukwezi kwa Ramazani dutegezwa kwirigwa twifunze. Mu gihe rero uriye uba wononye amafungo yiwawe. Amma man akala wa shariba nasiyan, hama kuri wa wundi ariye cankwe akanwa bitewe no kwibagira, fa inna dhalika la yu'athiru ala siyamihi, ati nuko rero ivyo ataco byica ku mafungo yiwe. Wa wundi yibagiye arajya, hamwe nuko yibagiye rero ntaco byica, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ati man akala aw shariba nasiyan, uzoja cankwe akanwa bitewe no kwibagira, falyutimma sawmahu, azabandanye yifunze. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, ati kuko Allah niwe yamuhaye inzimano, aramugaburira yongera aramuha ivyo anwa. Aha rero bice biboneka ko uwibagiye akajya bitewe no kwibagira cyankwe akanwa bitewe no kwibagira akaza kwibuka ari uko yahejeje kujya, icyo gihe uwo muntu nuko acabandanya yifunze kandi ntacyo byica ku mafungo yiwe. Wa mimma yuftiru saim, ibindi vyonona amafungo y'umuntu kuduza amazi mu mazuru nko mu gihe uriko uratawaza ukaza kuyumvira mu mihogo, ibyo navyo ne birica amafungo y'umuntu. Cyangwa se umuntu kumushiramo serum navyo nyine birica amafungo y'umuntu. Cyangwa se umuntu kumutera urushinge rwa vitamine, ibyo byose birica amafungo y'umuntu, kubera ko urwo rushinge ruba rwagiye mu mwanya w'ingaburo cyangwa se ruba rwasubiriye ingaburo. Ati rero mw'ibyo byose rero igihe baguteye serumu cyangwa se bagutera rwa rushinge birica amafungo y'umuntu. Ati amma al-ibru ghayr mu'adhiya fayanbaghi lis-sa'im aydan an yatajannabaha muhafazatan ala siyamihi. Sheikh Fawzani achatubwira ati hama ku rushinge atarugwa vitamine, ati ni byiza nagonyene yuko umuntu yogwirinda kugwiteza, akaza kugwiteza ari uko yahijeje gufunga cyangwa se hageze umwanya w'ijoro, bivanye ni hadithi intumwa y'Imana, aho intumwa y'Imana avuga ati da'ama yuribuka ila ma la yuribu, ati reka gukora bijya bintu biguteye amakenga ukore bya bindi atamakenga biguteye. Wa yuakhiruha ila layl, ubwo rushinge ukaza kugutegwa mwijoro. Kuri ubwo rero igice cya kabiri cy'ibintu byonona amafungo. Ramadan, 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 Ramadan.